dobro je da igramo opet jaku utakmicu, što je za nas bitno. Zagreb je ove godine odličan tim. Zagreb je neko ko će uvijek da ide na jaku obranu, gdje će imati isto brzanje od dva krila Dibirova i Čupića, i Zagreb je tim koji igra jako dugo napad. To je nešto što i krasi godinama. Biće teška utakmica kao što je bila i prošle godine, ali se nadamo na kraj pobjede. Imate neki novi igrači u vaš timu, što će se promijeniti u vašoj igri? Pa ja mislim da neće se ništa promijeniti, da će oni doneti nešto svoje individualno. Mislim da će oni imati svoju ulogu u timu, a igra će biti sa njima još bolja ako se budu što pre adaptirali na to. Mislim da su oni odlični momci, mislim da su odlični igrači i da će oni da se brzo naviknu na naš sistem. Počinjate jedna sezona sa Final Four, ima jedan Final Four na kraju. Koji je bitniji? Za nas je svaki bitan. Naravno da je prvi i on je najbitniji. Svaki prvi i svaki sljedeći je bitan. Tako da sad razmišljamo o sutrašnjoj utakmici, razmišljamo o pripremi posle toga za start Lige šampiona, to je utakmica sa Parizom i to je ono čemu sad razmišljamo. Jel ima problema što imate jaki raspored, jaki tempo na utakmice, igrate dosta utakmica u kraćem periodu? Sad ovaj pripremni period su imali dosta utakmica, što i negdje pokazuje nama da je dobro, da su igrači normalno malo umorni, ali nije nikakav problem jer ćemo imati vremena da ih odmorimo i ispripremimo za utakmicu sa Parizom. Jel spreman, bespreman za osvajanje Lige prvaka? Bespreman je uvijek spreman. Okay.